Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Langur gi kertong jangka United Democratic Party haka shitri urumpang aja pusau kila thap kerteng haka office SDO amlarem panyakun yak election MDC shaka yingdor bar thawan ka Jainte Hills Autonomous District Council ka Bansalong haka arpui tri urumpang aja pusan. Kini ki langur gi kertong ka UDP ki balalit benthap kerteng rengkat ka jing senran lang jong MLA ka UDP uba la kemen rumbui ki kenthum ya uba Medaling Square na War East Constituency uba Kat Masar na War Central Constituency bat uba Shlur Lamin na War West Constituency. The next ni nga kamu kandidat yang ka One War East Constituency ma Medaling Square. Jadi file ya nomination paper yang dengan kamu kandidat yang ke konstituensi Hurakowi kajing temu wakmat yang atau sekri hok wow kit yang ni lengkar ni benta konstituensi Hurakowi wah kawan-kawan kajing yang ke konstituensi to wikre lang ni sirup wah kicenang kitau wah kinong senang wah warok ke ilekahi Hurakowi teh nipor nga kamu kandidat kajing kermena Ruskem wa ublai kajing ya luti yang to upoi cikatong kajing job wa kajing job yang to kajing job yang ki kajing kerpat yang kamu kandidat yang ka One War East ya warok kinang senang yang konvensi usnya bah pi ketika yang ketika mon pi yo cekri ya ka konvensi jadi yo pi bon tili kisnem akid ba kani ka kam ni benta ka imlang ka salang ni benta ka baha ka miat ni benta ka roy ka par umju hewan benta wa emlang suruh bai wa ki pai ba yang konferensi Hurakowi ngadai ikat kasar i kandidat yang ga UDP na ka R Ward Central Constituency ngandap ta kajing dokumen bangayo ya kan galat ban ya ereng ya kan election MDC na ka party UDP nama baka party UDP kade ka party kabala iloy ka party ka batre sitom ka party ka bomju syaliang bat kumju ngaku mukan kandidat bat kinong kersian ngiyai suk musim balangi sya kabang tiro hakane kapor lada upay ba uibit yang banganlong unong mikmat banganlong MDC hakane kakanti katang kaba hakmat kalong bangan Tristam ban pengklain yakian hapo jong district council ban pengklain ya kasunsar sinong sunsar tau kasunsar right sunsar elka ban pengklain ya gariti kadustur kabaya de bat kajing ajai syaka kami kabaya de bat ka kenkur kenjai kabaya de bat ka syongka syongman kumju ladang ayo ya kabor ladang long MDC katong ka banganon kam ban penne pensa ya ka jinglong trai mantrai ya ka kendeu ka siap sakaway akwa ban kren hangne upay ba ubastat ulatip lut ulayo ilut isiting MDC kibadon hapo JHDC baro kinang tang ban siting hakapor election Henry Kim Don Show ya kata kajing tiplem kajing snowlem Henry hangi hikibriu Henry hakmat kibriu hakmat ublay kaan ka ba krautam kade kaan kajing tiplem kajing snowlem teh hakane kapor nakaliang jonga kumukan det jong ka party UDP ngakot ngawer ya baro kisnong ketau kenthe bat sunrang samla samhoy bapin sngoba ban ai ka jinggersan yang kenang bangan yo ya ka jingjop kumbang ala kermen hakabom kapor kala day bapin jet yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jainte Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bagidon ki kiman ki bakongsan ki bagibu hakman kita ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi haka arpu tarik rumpang arjar arpsa baik ya ka program markman
pat ki kertong.